ngasi ayuk phongkhiba tungan Manipuri sifongsinga masum thokiba thawdo wathoksingdagi maruoiba I pausing khongasaraga Manipur top channel ki maikedi myamna thamjagi ahanmada emergency lakpade helicopter sizinagani masigidam ngasi dry run pangtokani lakliba taragani thusuba Manipur Legislative Assembly election 2022 asida khudaki medical care pinana tungan mafam singdagi peling amasum security personnel sing Hona Bugidama dry run amasum hayang February kungamari nungthulpung amatabaki pangtokani hari amasum dry run asigidama helicopter service Impal airport tagi paiba hauraga Kangla Pabung Kangla Kasom Kulen Kangla mathang pairagi Impal airport luisingani hari panbayabadi state nodal officer Ruhel Dr. L Tomsa Kuman Gimiyang Makada casualty incidents in Matamzana Tenaba Ngamnaba Punkungamari dedicated to State Command Center Amahang Dokre. Amasum Assembly Constituency Humpugitam Mari Lenaba District CMO Singi Makada, District Command Center Sing Amasum Medical Officer Amadi, Support Staff Sing Laigada by Assembly Constituency Level Rapid Response Team RR Sing Suhangli. Manung hanjin mapam sing the emergency oiba so apan sing yorakpada seasonal helicopter RRT service ani thamgani hainasu pausina su phongdorakli makhasa tharak poina to pa mana BJP gi lenga khalaklabadi kuki UG gi wathok loisingani Amit Shah Union Home Minister Amit Shah na yumthong khara da sangduna board khongkhre Manipur BJP gi lenga amukhana miyamna lakhan birabadi kuki lalhobagi wathok asi wari chanaraka sahi manga gi manung loisingani haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokre wafam singasi Amit Shah na pungkaragi khongsata Manipur board khom lakhibaga loinana Chuchampur pangthokpa public meeting amada phongdokhibani tharamadura wangang ladun Amit Shah na makhatana hai state asida matam sangnadagi lereklaba kuki lalhobagi rangasi BJP gi lenga amuk hana laklabadi sahi manga gi manungda wari sanaduna tangtaba waroisinaba sungsoi soidana purakani mamangda su BJP lenga klakpadagi Manipur ga yumlo nariba Assamda Boro Lahurup Singh, Kabir Lahurup Singh Amadi, Bururengi, Matam Sanglabu Wathok Singh Waroisin Purakrabani. Kam Teng na Sakolaba Matam Masida Kuki Naha Singh Kulai Paidun Lan Hogadaba Matam Natre, Manipurgi Kuki Furuki Marueva Organization Singh Oidiba Kuki National Organization, Keno Amadi, United People Friend, UPF na Singh Lup Singh Sina Manipurgi, Tokhaiba Kuki Singh State Nama Same number demand Taudun Lakibani, Haribo Organization Singh Si Langana, suspension of operations Su Tamduna, Warisanaduna Lakibani, Amit Shah na Makhatana Hai, Isteresi Kuki Furuki Miam Pumuna, BJP to Tazaba Tambu. Party as in a Miam Gayfan of Tabak Toramkia, by Katuna Levaki Soko Torana Kuki Nahasingi Asowa, Mapam Amakanana Buhanagani. BJP Gilinga Silakpadi Awang Poki Lalhobi Rangasi, Tapna Woroisin Puraktuna Lakli, Boro Fruki Wenesu say Kulai Paiduna Lan Hoduna Leramba the Hositi, Kulai Tadokuna Nahasingda, Tangdula Tapa Punsiam Pibangamle. Hana Kulai Perambagi Mahuta, Housikti, laptop, or in a Paiduna Lyric Lay Suda Madi, Sakot Horang Ehenwami Ing Tamkre, Masikas Manana. Kabir Longdigi Kulai Paiduna Lan Horamanaha Lissing Mapangasonga Rom Kulai Tadokuna Mausagi Punsida, Halakan Mangamkre, Set Minister Nong Tongo, Berena Lusungo, BJP Gilenga, my state Sida Hoki Say Manga Sida, Pan Kibadigi, State Ban Blocket Lataba, Furukong Loop singing Sisana Baleba, Sakwat Lamzil, the Mangzil Tana Sangshilakbi, Balam the Mama Wave Fangli, Maramasida, Lakadoriba Mikala Sidasu, BJP Namuhana Lenga, Pahanduna, Hena Sakot Balam the Mama Ohenbi. Manipur Matam Sangna, Congress na paling edi state asi lalhobagi law and order gi mayai ka bachinjaki kulai lalon bagi corruption ama di ban blockade na singba thaudo wathok kayada maming laiba state ama oiramani aduba BJP lenga klakibadigi masipuna sakhotpa sengba sagatpa naha singna sana khona bada thawa yauksinba industry na singba linkhatpa da oina mai onsinkre Congress ki matamadu di state asida insurgency, instability amadi inequality na namna leramani. Adobo hauzukti innovation infrastructure amadi integration haibisida yumpam oiduna sali. State asida puna kundami na ribising amadi tamgi miyamasibu amaga kana handuna political goebu kudong sabalaw na Congress na khona duna talaki bani. Adobo BJP lenga sinadi singtam animak thong mana na sakot hanan na bonari. State asi mausadi hauna sana khona bada thawai yawa na kya
हौरखिबो ओइबना लेबा सिगी ख्वाइदगी फबी स्पोर्ट हब अम ओहेननबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न होनदुना लाखिबने मसिना लेबा सिबु मलेम हेना मसक नाइब लेबा अम ओहेनबदा नतना ना सिंगुसु मयाई काब चिंजा अमदी खुलाई पाइबगी इहौदगी नथैनबा ngami मसी वखलोन सिदा मणिपुर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी साबा होखिबने मासिदसु नतना स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट तरागा तरुक मक्ता खेलो इंडिया की सेंटर अममम हांगनब थरांग पैखिबने स्टेट असिगी सनरोइसिंगी येंगलगा एकर तरा पाक चावबा ओलंपिक पाक अमसु सगतुना सनरोइसिंग खुदोंजाबा पिरगनी हाइनसु पाउसिना मखातानासु फोंदोखि मखा सथरपोइना तो पाउ मन लिलोंग द मिखल ग मरी लेनना थोकपा थाउदो अंतास की वर्कर्स सिंग नुंगना लनारा कुदिगी मियोय मापन सोकले कुंत्रा लिलोंग एसी की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर इरशाद हुसैन की पब्लिक मीटिंग लिलोंग हौरेबी मखाले कायदंग असि पांथोलिंगै एसीएसी की बीजेपी की कैंडिडेट एमएलए अंतास खान की वर्कर्स सिंगना नुंगमदि सीबी आबा पोस्ट लंगसिलकपदगी मियोय मापलोम आसो अपन याउदुना लेकनखरे हाइदि थाउदोक थोफमदगी फंगवा पावगे मतुंगिना थाउदो असि ngasi nungtil pung anirom tarakpada thokibani थाउदो अदुरा आसो अपन नंगलबा मियोयसिंग लिलोंगदा लेबा अमिना हॉस्पिटल अमदि नूर हॉस्पिटल लाइकनदुना लेरि हाइदि ngasi gi थाउदो अदुगा मरि लेनन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर हर्षन हाई लिलोंग हौरेबी मखा लेकाइदा लेबा सीआईसी हॉस्पिटल मनाक्ता ngasi पब्लिक मीटिंग तौखि मीटिंग असी इंग सिग्ना पुंग अमा मखाइरोम तौरक्लबा तुंगदा बीजेपी की तुपी उपा अमदि लेंयान यान मसिंग यामलबा मियोयसिंगना मफम अदुदा बीजेपी की पोस्टर थेटपा ब्लेड थेट फ्लैग थेटपना सिंगबा थाबक सथरखि अदुबु मीटिंग असी इंग सिग्ना लोसिननाबा वखलोंदा मखोइना तौरिबा थाबक सिंग अदुरा करिसु येंगसिलुदे ngayak lairaga meeting yaw lakpa miyoi khrada BJP की वर्कर्स सिंग अदुना खतनबा हौबा अमदि नुंग थाजिलकपगी थाबक सथरखि खुदकता एसपी थौबाल कॉल तौदुन इरांग लक्षिननबा फोर्स थाबिरंगनबा हाइजखि एसपी दा हाइबदु माइटा ऑन तौरगा हाइजै मियामसु तारिबनि एसपी न खुदकता पुलिस अमदि कमांडो टीम सिंग थाबिरखि इरांग खरा लक्षिलमले हाइब वखल मीटिंग लोइसिलगा हन्ननबा तौरिङेदा अमु हना अकन ममोंग इरांग हौरखि लेबक थीबदि पुलिस सिंग इरांग अदु लक्षिननबा होनबगी मुहत बीजेपी की मिरेपनी हाइना हाइब वखलोन मानब मवोंग मखोइना तौनिंगबदा तौहनबगी थावोंग बुकनेम तौइ मान मखाताना हाइ बीजेपी न लिलोंग एसी दा खक्तनतना अतोप मफम सिंगदसु वायोलेंस तौबगी थावोंग साथदुना नमफु तौनबो होनरे हाइबसी ngasi थावदो सिन मयेक सिंग तागले बीजेपी की वर्कर्स सिंग महक मसामंग अमदि मागी वर्कर्स सिंगबु हानबो होनरकपसी ngasi गे सिन अनिरक सुबनि थावोंग सिंग सिन मरम ओइरगा बीजेपी लमदम मसिदा खक्तनतना लेबा सिदगी मरु फोन मुथखरगनी हाइबसी आसेट पथाजबनि अमरमदा नूर हॉस्पिटल लेबा सोअपन सिंग उनब सतपना मफम अदुर लेरंबा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल मानन आइखोगी पाउमिदा हाय लिलोंग द मिखल ग मरी लेनना थोकलिबा थावदोक सिंग असि यामना लेबक थिबेनि असिगुम्बा थावदो असि लिलोंग एसी की मियामबु मिंगसे थियनबनि ngasi लिलोंग मखा लेकाइद इंडिपेंडेंट मेरेप अमगी मीटिंग तौइ हारिबा मीटिंग असिद इंडिपेंडेंट अमगी मिंगदा जेडीयू की वर्कर्स सिंग गुंदा तौबसी अकन ममोंगना कनेम तौइ मिंगने इंडिपेंडेंट ओइबा थाबकना जेडीयू की तौबा करम मखल की पॉलिटिक्स नो प्रजा सिंग मरक्ता गुंदा तौरग पॉलिटिक्स तौगनी हाइना एसीसी द सथरकबा सिसु इंडिपेंडेंट मेरेप अम ओइना अकन ममोंगना कनेम तौइ मिनुंग सिना बोट कोमबगी मुहता वायोलेंस तौरग बोट कोमबगी थवोंग अमा एसीसी द सथरकबसिना एसीसी द थोनिंगदबा थावदो क्या थोलकबा याय मरम सिना एसीसी की मेरेप सिंग इंग सिंग बोट तौमिनसी हाइबा वाखलदा थादोपियु ngasi gi thoninगदबा थावदो दो बीजेपी की फिराल जुंगी हाइबगी नमादा जेडीगी वर्कर्स सिंगना मीगी युम थुगाइबा मी फुबा हिदाक लेबा लाकपा मियोय सिंग फुबीबा फोन वरी साजबा सिंगबु फुबीबदगी थोखिबनि लोइनना मखोइना मीटिंग की शेड्यूल पुंग अमदगी अहुम फावबा हाइरगा पुंग अहुमदगी हेनगना तौबा हाइबा सिसु मरी लेनबा ईसीआई न मियंग संगबियो हाइना इंडिपेंडेंट मेरेप एमडी अब्दुल मन्ना अपील तौखि ngasi gi thawdo odu lilong haurebi makha lekai CIC mamang da leiba kosaramadi firdos apokpa MD yakuf ali gi yum su thugai bi khiba amadi miyoi taru asu apan nanghan khiba thamoi sukna nungaite haina su mangna makha takhi makha sathara poina to papa man offline board exam tawdana ba PIL yakidre Central Board of Secondary Education CBSE Indian Certificate of Secondary Education ICSE अमसुम स्टेट बोर्ड सिंगना लौबा क्लास 10 अमसुम TF की ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन तौदनबा थरकबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL अमा सुप्रीम कोर्ट ngasi याकिद्रे जस्टिस AM धनविलकर महेश्वरी अमसुम CT रवि कुमार साबा बेंच अमना PIL असि कक्थलदुना हाइखि
Maduri mari lenaba authority singna hiram asida warep amata laudribana masi lana pautak piba masum matam sadabani PIL adugi petitioner oiriba Anuba Sibasba Sahai gi Council Prasan Pradam Nabana haiki haukiba sahida Supreme Court na board examination gi alternate assessment taunaba haiki bale bench aduna haiki haukibagi yumphamda hauziki relief ki yumpham oiba yaroi Council aduna makhatana submit tauki madudi CBSE na December English singaniga kunga mathoida offline mode first time examination pangdokre madugi result hauzik phawba haidokthri State ki board ayamanasu makhoigi result sing haidokthri bench aduna haiki mamangi sahida court khut thingzin ki badudi covid ki laisat ki phiba madunani asigumba petition asina mahairui singna samamnaba pohanaba gi maramoigini hiramasida authority na phirep ama lawjisno nahangna order adu singna ninglabadi singnaba yai hainasu pausna su makhatana su phungdokhi atopa pawmana BDF personnel ama shiramle Jiribam district police ta BDF oina thabak tawduna leiba usa tholdgi Khabiram Besesor koba miyo ngasi bujang da siduna leiramle hari pausna leikidraba Besesor tha sigi kungi nungtul pung ama makhairam tabadagi yumdagi thokibadagi thiba khangdana lakhibani Makshi Rehaba Kasar district ki manungsana leiba Lakhipur police na imung manungda paw pirakhibani hari Asi baksang police na postmortem taraba matungda usa thol puraktuna aruiba mathong mangam pangthokre Miyaisi hauji Jiribam police ki makhada BDF oina Jiribam district hospital mathau tawduna leiribani Miyar asi kanana sathakibano haiba hauji phawi oina khangma ngamdri haina supalakli Tentang state si wangmra topa form BJP president gi super landing matamda school Phaklang Ningkhaikhre Uttar Pradesh da BJP ki damak nakong saba thawdo ama oina party si president JP nadagi helicopter aduna Palia district Mikhalgi mifam ama pangthokiba matamda landing tawrakpada school amagi Phaklang Ningkhaikhre intermediate college ground adugi manungda helicopter gi landing adudagi tholakpa akan manungsina college ki boundary wall adu ningkhaikhi adumainama khudongthiba thawdo adura mia so apan thokide amasum JP nadagi helicopter landing gi video adu social media ra paksana sandokre amasum state adu educational infrastructure gi quality adu wangkya hangnarakre Voter sing khom naba BJP na makoina sakwa thawrang kya tawki hairi adubo helicopter ama landing tawbigi maramdagi college boundary wall ningkhai kiba duna makoina haribo wafam sing adu kari no haina wang hangnarakre haina su pawksina su palakli makasa tarak poina topa marueba paw kharana BJP muthanaba wakhalon manaba political party sing punsinduna secular alliance semani bobi Democracy bu khongaunaba power khakta pamba mikaba oida padabada haijinbada hainabi oiba Bharatiya Janata Party BJP degi aikhogi Manipuri miyambu kalhonabagi damak BJP marufona muthanaba puna honaminanaba wakhalon manaba political party sing punsinaduna Manipur Progressive Secular Alliance semani haina CLP leader amadi hanagi Minister Okram Ibovina phongdokre Wapamasi Wangkhem Block Congress Committee ni sinduna ngasi kuntraganito Wangkhem Assembly constituency da Manipur Progressive Secular Alliance ki common candidate oina Mikhal thengnariba in the National Congress ki merep oiriba sitting MLA kaisa Mega Chandragi Viral singkhatpaga mari lengana pangthokiba miyamgi mifam amada phongdokibani mifam adura mahangna makha taraduna hai handak pangthokaduriba taraganito suba Mikhal asi Manipur miyamgi yamna maru oiba Mikhal amani BJP ki lenga asi asumak makha satharabadi aikhoi tungna kari oigani haiba ngamdre maramaduna miyamna wakhal muna khantabiduna kanglon chumna mute khanbiu makhoina miyamgi thabak tawba saduna panglaw lawbani ngasi pawbada makhoina miyamgi tama kari ahongba afaba thabak torakrabage ngasi scheme ama hawdoklamgani adubi scheme adugi kanaba miyamda fanglabra haibadudi makhoi masana fawba khangdi scheme ama hawdoklamlaga hayengna amuk kawkhiba haibisi BJP gi thawong oire aduga amuk anawba scheme ama hawdokpana scheme na wai saire amasum implement na amata tawdre haina sumagna BJP lengakta moral sikhi thawra madura magna makha taradun hai BJP no lusing belenga si democracy bu khungaw na belenga amasu oiri masigi mayek laraba khudamdi matam hendoklaba autonomous district council amadi local urban body sing municipal council gi Mikhal sing pangthoktana namsilaga ngasi su atmak thamli masima khoina sunam langa ki dictatorship adu sathaduna democracy bu khungaw na bani
aduna BJP bu maithiba piduna maru fangna muthanabagi dama wakhalon manaba party taruk punsinaraga Congress na lusingba anobo lenga ama laknaba hotnariba sida wangkem AC gi miyamna su Manipur Progressive Secular Alliance ki kaman mirep oina puthokliba mega sendra da board piduna makpu thagat pira o haina su makata na phongdokhi makha satarak poina to pawmana MP ahum yauna Dr. Loken gi election campaign pangthokre lakaduriba Manipur Legislative Assembly election ga mari lainana Janata Dal United ki Manipur in charge Ramprit Mandal yauna Lok Sabha gi MP ahumna थासगी कुनगन निपाना पांगथोकदरिबा अहानबा तंगक मिकल यावरिबा सगोलबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जेडीयू की मिरेप ओइरिबा डॉक्टर खैराखम लोकेन की ngasi नुमिदांग वायरम पाउना बाजार लेबा राधा कृष्ण मंदिर ठाकुरबारी दे इलेक्शन कैंपेन पांगथोकरे कैंपेन की मनुंगसन एमपी संतोष कुमार खुसवाना फोंदोखिबदा जेडीयू पार्टी असि मियामना असुंबा लंबी ताकतुना पुन्ना समिनदुना पुन्ना सखतमिनबा पांबा नीतीश कुमार की मियेंग मखादा लेबा पार्टी अमने स्टेट की तोान तोान इशूसिंग लेरिबसी थेंगनबदसु पार्टी असिना अचौब थौदांग लौनबा जेडीयू की मिरेप बोट पीदुना थगतपिरौ हाइखि एमपी सुनील कुमार पिंतुना फोंदोखिबदा नीतीश कुमार न लुसिंगबा पार्टी असिना बिहार दंगसी तोान तोान हिरमसिंग एजुकेशन लंबी थोंगदा अंगक फंगना ओहोंबा क्या फुरखरे स्टेट असिदसु पार्टी असिना लेंगा पैरकलाबदि हौजि हौजि स्टेट असिदा थेंगनरिबा ड्रग की इशू अमदि वुमेन्स ट्रैफिकिंग की इशू असी अहानबद लुसिनना बताउगनि हाइकि जेडीयू की मणिपुर इंचार्ज एमपी रामप्रीत मंडल न फोंदोखिबदा स्टेट असिदा माका नकनबा मरि लै स्टेट असिदा लुपा चोंगा फंगनबा थबक तोब लाखि अमदि स्टेट असिदा लैरिबा मारवाड़ी बेंगाली बिहार नसिंगबा कया पुनसिंदुना इंग्लिश सिंगमगा समापन मार्फुगा तरेत हिंदुस्तानी समाज लिंखत की हाइन सुफोंदोखि मखा सतरक पोइना तोप पावमना हक्सांग द ई मरिक अमा सेलिबा मखै मियामगिदम काथोकनी राधेश्याम हक्सांग द ई मरिक अमा सेलिबा मखै मियामगिदम काथोक्तुना थबक तौगनी मदुगी थौना मियामना पीनबियु हाइन हाइरोक एसी की एमएलए अमदि बीजेपी की मेरे ओइदिबा डॉक्टर थोक्सुम राधेश्यामना फोंदोखरे वाफम असिंगसी हाइरोक पार्ट 2 थोक्सोम लेकाइदा लेबा माकी युमदा पांगतोकिबा फिराल सिंखतपेगी थौरम लोयरबा मतुंगदा हाइरोक पार्ट 2 मोइरांगथेम लेकाइगी सनाबुंगदा पांगतोकिबा मियामगी ओइबा मिफम अमदा फोंदोकिबने थौरम मदुदा मागना मखा तारादुन हाइ मियोइबा आइबसी अवाबा खांगलगा सिंबीबा मापुबु निंगसिंगबा हेली मरम अदुना माकी पुंसिदी अवाबा चामा चामा खांजगे मियामगी अवाबा मकै पुजगे हाइरोक एसीगी मियामगी लमन सिंगदबा यामना लेरी अदुंगै मागना पुलिस की सिनफामदा लैरिङैदा मसक खंगनबसिंग नोमै कापसिन्दुना एम्बुस तौरकपदा माग नोमैना पानखि अतोप पुलिस ऑफिसर अमा यावना पर्सनल मंगागी पुंसी पिखमनखि थौदो अदुदा हाइरोक एसी की नहासिंग माकिदमा ई कटपीदुना पुंसी कनबिखि मदुगी लमन ngasisu singba ngamdri हाइखि थौरम अदुदा मागना मखा तारादुना हाइ थवाई कनबिखिबेगी मथक्ता मिखल माय अमुक पाखनबिदुना मियामगी थौगल तोहनबियु मसिदसु अवार्ड अपा मयाम अमा मेनसिनबा ngamdana लैरि हमसुम हाइरोक एसी सोथना लैरिबि एसी अमनि सेमगा सगतकदबा यामना वाली अमसु वालहौरिबसिंग असि मापुंग फाना सेमगतपा ngamnaba miyamna mateng pangbiyu makhatanasu nungsibiदुना मिखल असिदा माय पकनबियु हाइखि मिखल द लेबक फदुना माय हेक पगलकपगा हक्सेल अमसु माय मसिंगी लमदा अखनबा मियेंग थमगनि लोइनना नुपि सिंगी सेल थुंगे फिबम फगत हनना बहनागनि हाइरोक एसी गी अफा अफाबा सनरोय क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चना संगत पिरमदबा अमसुम कोचिंग निंगथिना पिबिरमदबना मरम ओइरगा लमखांगना मांखिबना हा क्या लेरमि मसि मखा ताना थोक्तनबा सनाबुंग संगतपा यावना सनरोय सिंग संगतनबसु होनरगनि हाइरोक एसी लाइरिक लाइसुगी लमदसु यामना सोथना लेरमि मसिसु फगत हनना बहोनबा याबो होनगनि हाइरोक एसी गी लैरिबा माइनॉरिटी इसिन इनाउसिंगसु सेल थुंगी फिबम फगतनबा तोंगान तोंगान स्कीम क्या फखेतकनि ahal oirabasing lukhabrising amadi hakchang phibam tongalabasingisu akhanaba yaifa thorang paketkani aikoi punna khusamnaraga afaba chawkhatpa hairo AC ama ohelasi hainasu magnasu makhatana thoramaduda phongdokhi makha satharak poina to papaw mana fake encounter senaba security personnel singi mathakta prosecution sanction pinaba dabi tarakli assembly mikhal gamari lainana political party singa makoi rajniti gi khudong chaba fangnaba human right struggle singbu makoi khulai oina sijinabagi thawong si ifam amasum HRA na kandem tawi hari ifam amasum human right elana thadorak pasirol mana hairibana taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikhala sida mereb oiriba candidate amasum political party kharana organization asigi thabak sing maruina Supreme Court ta hauji pending lairiba misam lising amaga sawaga kungani pan
extra judicial killing satakibagi PIL writ petition number 129 of 2012 asi sejinabaga loinana makoi ahongba rajniti gi propaganda adugidama victim family na thengnari bu kudong sadaba kaya adugi matangda ngang saklibasing asi condemn tawi hairi serol asina makata na hairibana BJP gi masak nairabasing inglising ani ga taraga tereta pangthokiba Manipur Legislative Assembly gi mikala duda fake encounter gi charge sita yauribasing adu Congress ki mayokta highlight taubaga loinana thaudok sing adugi matangna thijinduna senariba miatpasing adugi matakta matik sabadandi pigani haina thajaba pikibani adubu haukibasai manga asi matamasida state government hairiba case sing asigi matangna criminal investigation gi case ama fawba satakidi amasum kanaguma miyo amata dandi piba tawkidi Supreme Court ki direction matung ina CBI SIT na satakiba investigation khara aduda yawa Union Home Minister na maralay taba miyo sing adubo hatkibagi thaudokta senare khanglaba Union gi Armed Force personnel sing adugi matakta prosecution sanction PU haiba yakide Maka satarak poina topa pawmana mahiroi lising tarada iPad pigani haina nam thak tawduna board khomliba BJP gi Susindro sauraba para tambirasi khagopam khamba lakliba taragani thu suba Manipur Legislative Assembly mikalda Kurai Kendra Republican Party of India athawali gi candidate oiriba khagopam khamba gi political conference amanga si tok khongnamkhong public club ground pangdokre thoramadu da RPIA gi candidate khagopam khamba singan hai Kurai Kendra da hujuk praja singmuni sakya pizaraga board khomnaba honaba candidate kya thulakli Kurai Kendra gi MLA na hujuk miyai kya ra thabak pigani haina thajaba thamlaga board khomli loan pigani aijilaga board khomli Kurai Kendra gi mahiroi lising tarada iPad amamam pigani hairaga board khomli iPad amagi mamalasi lupa lising ni furomni mahiroi lising tarada iPad amamam piragadi iPad lising taragi apunba mamalasi lupa crore nifu sibu kadaidagi laurugaduribano Oida padaba nam thak tawraga board khomba Susindrobu sauraba parama tambirasi maki tat pat miyam thajaba thambigano haukibasai mangagi assembly wafam amata ningthina ngang mangamdaba leibak ki oiba issue amata su wa ngang mangamdaba sina hauzik mikhal mayada amukhana board karagari minister oigani haina board khomlibasida miyamna thajaba thambigano haina khambana phungdokhi mana makhatana hai assembly si MLA singi lyric tampham maphunati Ningthina khanglaga lakadabani lakliba assembly mikhal asida Manipur RPIA yauna BJP goiba sarkar lakani sarkar aduda RPIA gi ticket mai paglak pakharadi minister sungsoi soidana fangani lakliba assembly mikhal matung BJP amasum NPP pulaga sarkar kaidonungda samlaroi punna satminaroi BJP na RPI gumba party ga pulaga sarkar semnabagi wafam leirabani haina khamana su phongdokhi Makasa tarak poina topa pawmana Assam Rifles na fake Aadhaar card racket Ningkhaikhre Headquarters IJAR South ki makada Assam Rifles ki More battalion ngasi border town More da fake Aadhaar card manufacturing unit ama Ningkhaikhre hari Assam Rifles ki serial man hairibana Myanmar gi Manipur ain kaina mitop kya sangsilakli thingnaba masum assembly mikalasi mai pangna pangthonabagi damakta Assam Rifles na border domination tawbagi thabas yamna kansinna sathari Border domination ki saru am oina Assam Rifles ki troops singna Manipur police ka loinana jamsai baiti kauba amagi dukana fake Aadhaar card manufacturing unit hangdoklambadigi madubu thugai bangam kibani operation aduda fake Aadhaar card semada sijinaba printing materials sing yauna atai polam kya funky faraba polam sing adu makhata ba investigation gi dama More police station da deposit tawkre haina su phungdorakli Loisilak poina tenda ko paung khutang mayamna thamjagi jinga lauthokiba leite Congress na irang sagatpani boboy ngarang langthawal kendra gi manung sanma mantri khong makhale kaida leba okram Romita Devi kaubi amana Congress workers singa khusam naraga kendra sigi MLA karam syam gi workers singa maki yungi jinga MLA gi firal singatpa yaude hena lauthokre habigi mara pauksi sinda phong ki bata yumpham yaudabani thaudo do Congress na mikal gi khudong saba launa bi irang sagatpani haina ngasi langthawal kendra da pangthokiba pawgi mifum amada polling station 20/14 gi en boboy na phongdokre haina su pawsna makhatarakli kendra gi MLA karam syam bo mingsa thina bo hona bagi mayukta ngasi langthawal mantri khongda pangthokiba wakat mifum amaga mari lena boboy na makhatana su haikibada ngarang kendra du da Congress merip oiriba okram zoi gi worker kharaga langthawal mantri khongda lebo okram Romita Devi kaubi nupi amagi yumda sanglaklaga former minister karam syam firal singkhat pa yaude haina ma ki yumgi jinga lakthoki haina maral siri badu yumpham yaude
असिगुम यामना हंतप थाकी थबक कना अमतन तौखिद्री तौस तौरoi MLA Karam Syamna Okram Romitada पीखिब जिंगदो माकी इमुंगी फिबम येंगलगा पीखिबनी मिखल गमरी लेनना पीखिब नते मिखल गमरी लेनना पीब ओइरबदी बोतल अमखकी जिंगा बंडल अनि पीबा हाइबसी यामी ओक्रम रोमितागी मतिंग पांगबा पुक्सिल चावबा सारिबा ओजोय अमसु माकी वर्कर सिंगदा हंगनिंगलिबदी MLA Karam Syamna Okram Romitada माकी मयुम युबगी जिंगा मतिंग पांगद्रिंगगी ममांगदा मतम सांगना नुंग युदुना लेखिबा मतम अदुदा कारिगी मतिंग पांगखिद्रिबनो मिखल मया खक्तदा रुमिताबु नुंगसिबु उलकपासी इकाइनिंगाइनि हाइनसु फोंदोखि हौजिकोइनदि मतांग से लुसिनजरगे पाथोकसकिबु सोखिबु लानखिबु यावरस म्यामना ngakपिगिन दुगो म्याम पुना अनौबा अपडेट ngamiनसी एंड थैंक यू